I te huatakitanga mai o te kōrero, e kore tētahi kamupene tuku rawa e utu tonu i ngā haora tuwhene, ka i te poro tū ana kaimahi i runga i tō rātau whakapono, kāri te pai nā huatanga mahi. He whakaaetanga tēnei i wainga i a Move Logistics me Lime Breweries, nei haere tō mātou karere a te rina kōwhai ki te tirotiro i ngā pānga o tā Lime Breweries whakatau. Koinei te rātua rua o te poro tū a enei kaimahi. Tataki te whā te kau ngā kaimahi o te kamupene Move Logistics e whakahe ana i ngā āhuatanga mahi o te wā, pēnei i te whakakorenga o ngā utu mō ngā haura tūwhene. The loss that I have for myself only is almost $200 a week. Ko tēnei wahine, kāre i hiahia whakaatu hiai tōna mata. At the end of the week, I get 700 to 800, and once I pay off my bills, you know, my rent, I'm basically left with $100 to support myself throughout the week. And I've got families to provide for. And ever since Move came over, took over, they cut off our overtime rates, our shift allowances, so we basically have nothing. Neke atu i te kotahi rau ngā kaimahi ka mahi i te kamupene o Move, ko te nuinga o rātou, he Māori, he iwi mautene anō hoki. Our members here work for Move Logistics, who handle the warehousing and distribution for Lion. It's a 24-hour operation. You know, there's people working long hours, and you know, they've always historically had overtime in place for, you know, hours over 40 and after 8 daily. Ko te māngai o First Union e meana, ko te utu toharite, he rua te kau mārima tāra me te rima te kau heneti I ia haura. They did know what these workers were being paid by the previous contractor. Had an intention to sort of really pay less and have fewer favourable conditions for these workers. That was, like, we can do it cheaper, these guys are going to pay for it, I think has been their attitude. Ko ngā kōrero I tau mai ki te ao mārama, I te rānei, na te poro tū, I huri ai ngā taraka rua te kaumā ono, me te aha, ka whakapōrearea ngā mahi mo te kamupene. We want a quick result. These guys want to get back to work. They just want to work for fair wages. And I hope we get what we want. And I know for sure 100% that Move will definitely do what we want. Ka pēnei anō ngā kaimahi ki te kore, te kamupene e whakarongo ki enei nawe. Te rina kōwhai, te ao mārama. Hei tā te rōpū Move Logistics, he toko iti ngā kaimahi mema uni ana e poro tū ana. He rahi tonu ngā kaimahi e mahi ana, ka mutu kāre ana whakahaere I te whakapōreareatia. E u ana a Move ki ana herenga katoa ki ana kaimahi, haka I te kōrero tonu ki te uni ana I runa I te whakaaro pai.